Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kru ke zikre ko nating kumchang na jeng kai kana kam mai ting chogu Zeme man san news Zeme ko na ina hai mena hangya polia gai daira dele. Peting ketim na North East State Manipur poklong gana ketang nam gana ketiang zai Assam 0 point tepe grim pui ki zai tingri raiblu kena grim pui ki tem sian di sang dip zikna tleb chilak di zai saudi zai chuna grim pui ki zai te halakai dai be zai gri le ne zai te do dui dele zai ka cheu dele zai raiblu ka chi grim pui ki tem chi ra hangge railang ge ketang nam village authority ketang nam klo ge psui temram na ka charang kang chang him re mye pung pelu zai GCB grim pui ki su ba gri kulu zai poklong to ketang nam ka mei mei ndi ba garim pu ki mei nam ni ble ne za kui to ga de le za ka che de le ka gna chi ge pu ki za sian di di zi gna gari te do ra bria za kui ngam lak di za sau ga di de le za ka che de le za ai po chang pting ti za hang di chang ge ka tang nam klo ge mina hang na hai wang ba bnai gila tu ne manipur impal gilu za manipur state go disaster management minister MLA Sri Awang Bo ne mai za garim pu chi te da ra hang ge ngo kam po de le za ka che de le za MLA Sri Awang Bo ne mai na plung di za kecharang kang cigarim pui ki te chudara hangge changryak sruk ngagai dele je sale zai cigarim pui ki te chudara hangge anui zilang meta dbp x adcem TP samjoing na bugu JCB gdei suba gari je pe mite magje pe pakai dele je ka chule zaina driver association ma bone do chi gari ge mi dui ka hangge berel kana lui gai zai driver gari ka krai ma hi hangge do punina pe pakai dele je ka chule zai chige ma pungta pungwang ra hangge puni gu gari do punina pe pakai zai ka teu ka sak zai mina hangkre ko na ria gum je volunteer te pe je cigarim pui ki je teu dele je sale zai cigarim pui ki te wang ge charang kang kanang ble ni ge te ta teu gara hangge tu goram harakyang na bnai village authority klogep sui temram na charang kang chang kai ngagai dele je ka chele zai poklong kloge harakyang na na rupees chang ke je hai mye pi gai za village council ne charang kang chang kreu ngagai dele je sale zai ketyang village council ne rupees chang na ngagai zai ke teu ka sa kanang bra me je ngagai dele je ka cheu dele zai chige garim pui ki poklong gna ketang nam gna ketyang klo zai ketyang klo gna Assam 0 point ta chang be garim pui ki teuge JCB te ta teuga ni bza kunta ka raks kui mingeu Zeme dai na te ta teuga ni de le je ka cheu le za chi run mak za chige driver association me bone punigo volunteer job pe za chigarim pui ki te ble ni ge keu ke dia puni na punigo hazi sau za chigarim pui ki te bge za teu ha gai de le za sale za aipo garim pui ki te wa mge zemna ge kim na ka charang kang za kro ka cham cham ke te ku sakrame nga gai mena du mi songa zela mu de le les du agelya kam rahange pihilu ti range changdip zigene liangam lagdle les du chige kang nga me perili ni ge sui temram na nui sui bisam po changai zela muile zai North East State Assam ge Zeme Student Union Assam me bone lohim remnyo Zeme gu binal conference kam first Zeme fest kom changna jang kai kana mahur ge bamra ba hangne Mr. Kegoi tip President of Naga Student Federation NSF je tetiba crew ke zis na tingkom changna jang kai kana mai ge Nagaland oking kohima gne ngau hadaw ga dele je sale zai chige Naga Student Federation NSF gu President Kegoi tip je ngau hadaw ra hangke Zeme Student Union Assam lam gne wangai me bo je Zeme Student Union Assam gu President Mr. Ilyas Pen me bnai gu team me bo zai General Secretary Mr. Nria lagbe apum dai me zai Information and Publicity Secretary Mr. Disong ne me zai Executive Member Mr. Mark Karia me ai me bo Nagaland Kohima oking ne ngau daw ga dele je ka chele zai chige Naga Student Federation NSF gu President zai Zeme Student Union Assam gu President Ilyas Pen me lohim revenue banal conference kam first Zeme fest kom changna jang kai kana mahur ge bamra blam nai ta za wang ra tak ra me za rangjun gai dele je ka chedele zai North East State Nagaland Noglak district ne tlepe pe zemnam ne chambe mi dui kai ma za gari ka kraibe electric bicycle za railang bate za WON Wheels of Naga ne
telia gai dele je ka che dele zai wheels of naga mane electric bicycle noglak district ne tele pepe telia gai bi hige Sri Hyaju Mero DC noglak district banai Dr. Pretpal Kor IPS SP noglak ne le je Chige wangchang gai dele je ka che dele zai ai je Nagaland noglak district e hamailuka electric bicycle railang bete je tele pe kaibru namak je ting tig du machine ka cham cham ba ka halang ba machine reme mate chang ba machine reme zai oiling te ba machine reme ka cham cham ba mro ka cham cham reme lu ta te bge te ta te bremes du tele pen ki sang dele je ka che dele zai ai je north east Nagaland noglak district e railang bete je electric bicycle gari cham ge SP noglak banai Punjabi community Dimapur Sri Lina le chi gari bike cham ge krote ta te rahange pnai na welding machines du pe gai de le je ka che de le je ai je noklak district electric bicycle cham pe pe ne Mr. Tumong banai Mr. P coming dev noklak ne cham pe gai de le je sale Zai North East State Assam ge suspend Lutoni Bipel Superintendent of Police Rajmohan Kachebe Pezam Pui Mize ka duilu ze tebe case gene nimni dele ze ka chele Zai Lutoni Bipel suspended Superintendent of Police Rajmohan Renam Pui Mi Darang District ge tingkom kre ko chum ko ze ka duilu ze te chelu ze pikibo medagane ka charangkang lakna choteni dele ze CID mene sale Zai India Ramgo Criminal Investigation Department CID mene Lutoni Bipel SP Rajmohan Reze panam pui meeting kum kre ko chum ko ze ko duilu ze te chen chi chang ni dele za ki bo bendagne ke charang kang lakna za chote ni dele ka chebe ze criminal investigation department CID mne chin chi chaglu changne te ti be kru ke zikre ting kom chang na jang kai na ba mai gine nimni dele ze sale Zanamai crew ke zikri ku nating kumchang na jang kai kana kam mai ge Nagaland gu chief minister Nefiru nam pui mi je hegya gu dele je ka chudli zai chi Nagaland gu chief minister Nefiru nam pui mi je hegya ra hange chige plui ira hange ka charang kang kakru ble ni ge te ta te ni bje lakhim re mi te ta te ni dele je sali Zai India meh naikum kumchang na jang kai kana T20 World Cup mi bane lak ban ta kan thabge England medage semi final gene ngam lak di dele je ka chedle zai naikum kumchang na jang kai kana T20 World Cup mi bane lak ba kan tabe final ge England versus Pakistan ta gudle je sali zai T20 World Cup mi bane lak ban ta final je wang dai ra ba crew ke zikri ku chum ting kumchang na jang kai kana tak mai gene ta gule je ka chele Zai kadai rege mi pinang git puin suize kan tabe FIFA World Cup ting kumrek squeeze kana chunan ta chang di je bam rek chang be mpui mine lokke de refreeze te ga ma jam pe mine refreeze te je bam de le je ka chedle let's do nai kum chang na jang kai kana Qatar ge FIFA World Cup tarab ge mpui mi mina hang chum referee klangai je lamui zai mina hang chum je assistant referee hangge klangai je lamui le zai ting kumrek squeeze kana FIFA World Cup mi pinan suiven ta dei regun ta te chang di chang be hanai kum chang na jang kai kana ge ampui mi je referee hangge klang gai bje hanai kum ne railang brei dele je ka chedele je Japan ge dei ge ne pji Yoshima Yamashita ka chebe puize referee hangge klang gai je la muile je pe medu te lian chi chak kai dele ai ge ne na mai crew ke zikre ku na ting kum chang na jang kai kana kam mai ting chogu Zeme man san news jaloi gai dele pi gai jang king gai nim le ni je to dele je chunare chang be chogu me Zeme man sa news in king lu je video je light te goi ma je bam le di sai na hai mena je video light te goi kam gai ra hangge kyam gai je la mui je chiru na mag je nang Zeme news in king lu bligum je nang kang mes du share te goi kam gai ra hangge kyam gai je la mui le